Lahori janalong pulis atumpen isi cirok tokamay kangni. Lower Hatuka LP School along KSA tumpen Education Awareness Program ke bipon. Jirkindeng along Indeng si angling competition ke bipon. Karbi Anglong life ada babirta long peneli sami beauty bepi pinia birtang ton pen ajuponitha. Pai pai cikloni phaing kora troxiani ada por phai crazy Lahorijan Yuwa Sanstha Club ahemalong tongse pen isi rara tumpen kachirok togamai kangnipo. Mailong Yuwa Sanstha Club amai phu Bisnugiri pen kachapaim phu pon mailong aluhi sarpoman pen Karbi Anglong SP Sanjit Saikia Bokajan SDO Civil Sangpi Debahuti Bora Khatkhati OC Nitul Saikia lapen manpeng kidu ki theki atum chitong du. Mailong SP Saikia pen ke than pon non malom det long rialong kopini ki prekason alam pen khayang bong thorom lapen thoromang bong ki pachar bola pen kapre katum pen ki pachilang select asai nangdo bomlo. Lasi mithang habar ki misen je phan lapen monsam ki padu je phan bor ipon je phan pachini pon. Aduntu methang habar kachilang ponja phan isi nagarik thana committee lapen peace committee tami seng ponlo lasi habar long kopinialan jongsi dokok lote tongsi pen police atuma phan birta ki pida prangja phanta pachini ponthu এই হিকে এইবো এটু কোনেও গম নাপায় এটু আপোনালোকে কোভিডৰ বেমাৰৰ সময়ত যেনেকৈ দেখিছিলে আপুনি নাভাবে যে মোৰ হোৱা নাই বুলি মই ঘৰতে আছো তেনেকেও হ'ল তাতোতকৈও মাৰাত্মক এইটো ব্যাধি যদি কেনেবাকে আপোনাৰ এই অঞ্চলত আছে উপলব্ধ হৈছে কোনে কেতিয়া সেৱন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব কোনো ঠিকনা নাই গতিকে এইটো জিৰ' টলাৰেন্স ৰাইজৰ থকাটো দৰকাৰ আৰু সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছো যদি নিজৰ পৰিয়াল নিজৰ জাতি জীয়াই ৰাখিবলৈ খুজিছে এইটো Bokajan penananterang Karbi Anglong live. Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang pai cikloni phai inkora troxi sikari kathar arong along kido Lower Hatoka LP School along Karbi Students Association Rongthom branch committee atumpen chipatir piponsi Mephu thiangrong pilapen cherabdun education secretary Phankri Rongpi atumpen jalensi education awareness gibipon Pini bangsu education awareness ajai megalong aluhiam man pen KSA 3P Mephu Jameson timung chitong dunsi MARD pidunlo lapen osomar tumpen chingki chithana jai me piman ponlo thiangrong pinang ki pachini dunke 0 point hawar lapen tibok terai LP school along an lu ki pachalia puthak chirok to ki duje phan me padu dambongji laben Jameson timung pen stame lamthi pachini ponke lu ki chalia long LP school pen helo ke langdun paminangji jongsi bihek pen langdun oradun pamilote mokang tui angdeng along isi RD doklong ke chalia bang nang chiman poputa ningje pon education awareness program mane education awareness campaign pusipun nitum athepi bange education is the most powerful weapon lo hai athepi bange mane litum lo ka charli ke isiarisim sonno lapen nilitum ladak pini ladak pen Lower Hatoka LP School long pen kapangcheng pona sonlo lapen nilitum ladak 0 pen area pen si pangcheng pono lapen longni longthom sonjat dolang ladak 0 pen is along sami LP School la kapa phidun huba sonsi nitum thek dun long lapen laso ning kamatha pen si itum pini pono pardon Karbilo chalia song kiripia mai pensame kache parai tangdo litum no chali nangi bulote litum ka chali ki thek ni ban bangke api metric pass along percentage ni me data ho ba son to bang hal isia problem ndu stame ki cheng pen bang si itum foundation bang mission si bulote ba bangke itum how aso bel athaka level anta itum nason si 9 duk bompo apo si itum foundation level mission nai bote itum
hala non primary labang solong ba itum ko sonsi bihek amuma robansi mane education hormu ke itum la avite itum chok che jata pen ke labdak pensi mane aning bang pathap thip la pen ke labang so itum a target ba alang tum a vision labang so pachichini thek labang so itum bang ke itum amuma khan palu thek nangi Dilai pen bijorong pi Karbi Anglong live. Lakha Sirkep Amreng constituency ki parlo Jirikindeng along Pai Chigroni Pai Inkorat Troxi Jirikindeng Terang Arong Ovi Chingri Klapa Hinpen Chipatir Piponsi Kichingsi Number Sirkep Amreng constituency along competition mate Lang Okiparhi Kachipati Kibipo Labangsu Lang Okiparhi Kachipati Kibipon along Aluhiaman Pen Charchi Muza Committee President Thon Singh Phangcho KCS Jirikindeng Aro Secretary Hemari Terang Lapen KCS Jirikindeng Zonal Committee President Dipen Rongpia Tumche Tongdunsi Meyabang Misen Pen Pachun Pondong Labangsu Kachipati along Kiching Sianong E because be Voterang Lang Somi Kar Alang Lisi Kiching Sianong E Tangka Suri Krepo Chipalong Pondong Adun Tuanong E Miki Kharwang Modana Romi Karpen Tangka Suri Kep Chipalong Pondong Lapen Kitho Manong E Kachipalong Wakanai Lamare Mojem Aromi Karpen Tangka Suri Pho Chipalong Pondong Lapen Committee Tumpen Nang Pachini Tuntu Non Puthot Batai Hinia Phong Lang Okiparhi Kachipati Kibipon Thujia Phanta Chisik Ponthuloputa Nang Pachini Tuntu From the Bina spot Lake Tirangarong Lapen Muhammad Pisari Kasing Kibi Atega Lalong Sport Amasing Okete Abangaling si first prize long po Lapen second prize na po third prize na po so na exactly dito na bangke first prize sa banga sulbe po second prize ta doma second prize sa bang kurikiap kang third tan ta doma and third prize kelong tuman ke laga suri po consolation bang prize second prize ampare third prize ladet ke consolation bang putet la penal itum la bangsa competition ke bi ke konat pen ke thek don long personal itum pinier ni Jirikindeng long sanne ke bi pon lo la bang itum dag jirpo kaita opahi dam wer la ta halang mang dam wer meghaloi dam wer la lang man pen la ta ke thek sika la sona son birong na si itum phanang than lo itum rong ta mane pathe dingi pham munita pachini phan ta developing phan la si papati rong na song ko son muni nang pan noi tum tingrum mi lang de nam iwan terwang na pen nilirong ke dak madana rong la kilong chinga bangke mane 110 gram long lo la first kilong abang sare nili kilong nili second kilong abang ke 130 gram do la non nang li long de pa ka pek bang chok ta long la nang ke ti nili long det kana ti ke nona mat ke long le lang la bangsa competition along nang li long de pa ka pek long le lang nang li first prize long pon ji pon ninga che the pon do lo ma non apor do hoi lang ama ning chithe o edet lang apor do lang pinon komta Jirikindeng Pen Samsing Iti Karbi Anglong live. Aningan wang somsi pining sengkana pharman sitame Arnam Krishna amahang ke thegarani mate Krishna Janmashtami kaprek school college mandir namghar pendanglok pinang an rong rupa jola pen Assamese society anparta Boro society tumpen Japon linsi patumi pen mate jirlo por pen Krishna Janmashtami celebration pangcheng ponikpo Lasomsi EM Madhuram lekthe alang litum hemi si pen sitame Janmashtami celebration alira lon pen talon poniklo Lapen Karbi Anglong district ansose Janmashtami ahirjume pen kai kita mon sam lapen kadukave mi sen pen ki dolong japhan hirjume angbong hirjume hangpon Lason thak thaksi kaprek school lapen khatkati VKV school along sitame Krishna Janmashtami celebration students lapen teacher lapen guardian tumpen chapatir piponsi school premises along Krishna phan karcho alun pen talon dunsi ningarong chipi ponenti গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে স্কুলে হওক বা মন্দিৰত হওক নামঘৰত হওক চবেই আজি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে চেলিব্ৰেট কৰিছে ইয়াৰ উপলক্ষে আপুনি কাৰ্বি আংলং ৰাইজক কি বুলি ক'ব বাবা
এই উপলক্ষটো এনেকুৱা হ'ল নহয় হয় যে আজি ৰাতিহে জন্ম ল'ব হয় 12-1 বাজি 12-1 বাজি যে আমি পালন কৰাটো অহাকালি কৰাটো বেছি ভাল এনেইতো অহাকালি বেছি ভাল হয় ন হা, হ'লেও আজিৰ পৰা মানুহবিলাকে হেৰি নামঘৰত বা মন্দিৰত পালন কৰি আছে হা, হা। তে সকলো ৰাইজক আপুনি কি বুলি হেৰি মেছেজ দিব এইটোতো মোৰ ফালৰ পৰা আমিতো হিন্দু ধৰ্মটো হয় হা হয় এই হিচাপতে জন্ম হোৱা পিছতহে আমি পালন কৰিব লাগে হয় হয় এতিয়াতো বৰ্তমান জন্ম হোৱা নাই হয় হয় হা হ'লেও জন্মদিন উপলক্ষে আপুনি সকলো মানে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজক কি বুলি ক'ব যে সমস্যা থাকিল নে কি শান্তি কিবা কিবি আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিয়ক শান্তিটো হ'বই হয় শান্তি হ'বই হয় এই বাবু, নাই ঠিক আছে বাবা তেতিয়াহ'লে আপোনাকো শুভেচ্ছা থাকিল জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঠিক আছে বাবা News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live. Pinya birta kala ponsi kang ton poniglong kardong.